Lempangan tebari udud aing juga jelema gering ya mah. Beri udud dong biar keren. Anjing. Nah udud aing beak. Wah, iya mah. Yakin fix piling aing. Ku si demplu tadi dibeakeun. Cak dah. Si Abo kan ngopi, pasti bukan udud. Ah, aing ke dia. Wah, Wih, gagah. atuh. Ngopi nih. Orang senang pan merenang. Hebat Ngopi, udud atuh. Aya udud mah. Sinarian sorangan. Loban-loban teuing lah beban mah mau batur mah. Biasana sok jeung bebeb. Ah, bebeb awewe emang ngerusak segala rupa, Bo. Mending kena cewek sorangan. Gitu. Kita aing buru-buru, Bo. Ka mana teh? Eka dinyala bisnis kedeng nya. Oh. Ya kudu teh Ih, eta si goblok. Kopi dibeakeun. Kajeng udah digadag ye. Dibeak udah tadi lobak keneh udah teh. Akur. Ieu